Inhloso ya Loku kuvula emehlo bantfu nekwethula kwemkhankaso wekuphepha kwebafundzi basemanyuvesi. Eminyakeni leyengcile letitjudeni tiyetadlwengulwa, tebelwa, kulesinye isikhatsi betibulawa. Umkhakha wetematekisi uthi ungasebentisana nemaphoyisa kucinisekisa kuphepha kwaletitjudeni. Children coming into the city to come and register for your tertiary education, they are getting mugged. Their phones being taken away, their monies, and we as the taxi industry have to bear the brunt of now transporting them free of charge because we cannot leave them in isolation. Kulomnyaka lophelile lenhlangano yasita emaphoyisa kwabanjwa basola labe bahlukumeta umphakathi wase-Akasia. Lolu hlelo lolusha selijabulise bagibeli labanyendi. There are a lot of people there, they are taking advantages of kids, so they did the right thing. If ever the association is deciding to go with such a process, that should really help the community. Yeah, that will really help. Njengaloku tikhungo temfundvo lephakeme setitawuvula kulamaviki lambalwa latako, titjudeni tingaba nekukhululeka ngekuphepha kwato.